Kolombai ka taute busno tini hai norong ni Dipok entertainment YouTube channel taute busong tini hai phajapi kwa Tripura ni kokronon chapinai obama সমস্যা tabuk je illegal immigrants riders tike hap painai phatarhani Bangladeshi hino je illegal phainai bornosi jong kutabo hage taute busong abono rohana ni bagoi kobama choba sin Tripura o khali tongo sin Tripura sanamang khaiman nugo tei buini dofani borongna angnugia obo meta notoi belai khai nangkugui tongmani kok ini guruttopurno sanai taute busong o video norok puilan sim paithak jora kisa khalugui naidi tei jukti judinu ungkhakai jukti pormosorok najak khai ba khatokai ani kok norok isa accept khaidi obo belai khai nu bangkha sumti prasarok painai kha komor nai kha sung andolon khailayu burung andolon khaya prokai andolon khaya hini sumti prasa beti prasa putuglayu kento andolon khailayu burung ini bunugu edc hapang song em mdc cem mla miliwino andolon khailai tongmani protest khai tongmani illegal immigrants no oroni nor dihnui tei apisingo Ranjit Babu Ramchandra ni bobo wama jaga o thangoi DG IG nini Assam Rifle ni DG IG koto nini DMS DM Siraimonpur ohai Komolpur nini taman jaga o je jaga nangani Sipaijola joto jaga no DM office hoite SDM bepak no sung already kagos roklai tongo রাজ্যপাল ni aro burilai tong kintu borok je sarkar asuk tongnai DM SDM police প্রশাসন tabo andolon ni busang police him tongnai ro bujoto no illegal babe mangsi phaija khante borok bahai kai nai abo kaisa number 1 sungmung tongnai taute buksong balai khenu tei aboni bagu chungtamo step na nang tabuk sini andolon to sumphunuk baika social media o kakha joto borong nugo kubamo borong andolon nu gyan chawo jama chakchini Tripura sarok khali tongo Tripura motharo khali tongo national flag tuinu khai tongo hake tabuk sung jawab sani mangka chief minister judino obono kodom na haya ba step na yang kai joto party no hoite NGO hoite mililayoi pal khayoi norok Tripura high court o sigangpila case file khadi chini sarkar ni biruddhe Tripura ni sarkar ni biruddhe bu case khaimanu je illegal rono check up khayoi nainen daitto sarkar ka o sarkar sin nayang kai botam ni bagai step naya kendro ni home minister je notification dimani abone ignore khaitongo kendro ni home minister ni kok nalia o kendro ni home minister ni je notification dimani a document no norok attach khairidi tei chini Tripura ni je norok je jaga memorandum dimani DM SDM dini DG IG chief minister governor joto jaga no dimani abo osuk somoy osuk rikha abo joto attach khayoi norok Supreme Court o case file khaidi obono tuyoi kebo ta phiokdi obo step naharia gya obo bobo haikai khai rimane norok khaidi nei high court norok sikang case khaigadi jodin high court abono khai clear khai me khai direct obo Supreme Court o sogoi nai abo Supreme Court o thangani niyom gai high court ni hoite ma thangu oboni bagoi norok high court o sikang rilagi es Tripura sarkar obono kono step naya obono tui Sorik dol Tripura motha FTFT CPM joton party ni bumung riri daro joton meeting khailaya asugoi case khaidi o sarkar ni Tripura sarkar ni bumung gi kendro ni BJP no blame ta khaidi kendro ni BJP sarkar tabo already bideshi no norna ni bagoi mas kaisa time reserve mas kaisa ni bisingo borno rotogoi mas kaisa detention kemo to noisini to khana ni bagoi agos potro pura proof praman rime kai borno border line narot langoi push back khainani abo ekmas in chamane abo sudu rom hakai ekmas toni mano dia hawo bini kaos potro thik de thikat abo sido ekmas abo sara boson choli thang sinai naijak sinai sudu detention kemo mas kaisa toni janai detention kemo mas kaisa toni oi bini kaos potro thiti de thitiya check khai janai praman khaito o judinu CA ni bisingte abidon khai tonan hinkai CA ni je nijaton ni phaiman hin chamani nijaton ni kaisa document phunukto nijaton hatok pitok phaimani sornati hisabai kaisa sornati ni certificate phunukto ayang ni nijaton phaimani document phunuk obo hai phunuk maya khai kono accept ungya taute bukso aborok jukti khaidi promotion nadi saladi haike sung obo haike andolon khaile mani kono mane kuroi borok khaile tu je khailene andolon khai tumto khainani ready hin chanai police prosecution nobo borok khaipano andolon khaipano obono karyokari khaiya borok rohoya borok saiman tongo manjangnai chief minister hoite PCR hoite MLA hoite joto em office hoite joto si legal manjangnai borok si illegal babe document di tongo joto no saiman tongo official samung khaine rok ani bidino khlai tongai Tripura em office rogo SDM office rogo samung khai tongai rok joto no khlai tongna khlai tokhaina rok comments ni bising saklai di kubui de oko je illegal babe kagos potro ri tongmani ration card samuri tongmani abono uthangna ni kuno udyog na ya Tripura sarkar oro dai gai Tripura sarkar ni sid dai
tamo CPM tamo BJP tamo Congress aboni bagoi erek kaisano ongsiu asuk bosor sarkar chai thango kuno uddog naya illegal chalpakai phayu thango rohoya kuno proman kurui rohmani kaisa panu nugya o kognotoi norok dabi khai high court ni hoite supreme court case lamdi abo belai naguk tongmani haikai oba haikai andolon khaite chung komornai chini busa buti bu komornai haikai upai nai chung ya phangor omina nangnai bo jaga romna nang aboni si ya phang romuise chung ya phangno pura puisa oi ya romdarang puisa iro hanani o samungna ma khainai prothom edisi ni honan khaidi turuk khaiyoi abon pore je 2016 ni pore fainai rono honan khaidi obo haikai rote aste se 2010 ni 2005 ni 2000 ni ampura 98 oba haikai komite phaioi pura jotono ya phang tanchona ni bagoi chaitona nangnai haikai andolon kotorong thanai oroni sikango phaijak bai tabungni kotal bai borok jotono andolon khainai jotono robu chobawo ongkar thanai aboni bagoi chung sikang puila je kotal phainai rono rohana bagoi ma chaitok lainai oba haikai samung khaikai belai chanai nor kok chabadi meeting asulagi obo bisingte ki samung khaina khaidi andolon khainai khaitung to je sinai nungnai saiman kongnai oboni karone je advocate line tongnai borok o samuno khaitu borok bai juga juk khailedi Tripurani leaders neta goto sinai nungnai rok bai kok staff lai norok o samuno ya prichadi high court ni hoite case langoi norok supreme court utlangman kai norok o sarkar ni birde illegal ni bagoi bo haike step na norok saimang khana hage ang o video no bisi log liya norok je mansak share kari joto lukrono phungrina khaidi ni norok joto no kaham tong resu tong ni tini ni bagoi hai jotto no khulom pika